Ja sam spremačica u Blajblazovi i radim 2 sata u DM-u. Čovjek se bolje osjeća kad ide raditi i kad ima svoju plaću i onda zna da je svoj čovjek. Radimo javnu kampanju u vezi zapošljavanja osoba sa intelektualnim poteškoćama jer posao je važan za svakog čovjeka. Mi hoćemo, mi možemo, mi znamo raditi. Mi hoćemo da kao i drugi ljudi, kao mi da radimo i drugi ljudi imaju pravo da rade. Ako imaju drugi pravo za plaću, imam i ja. To nam je važno da ne živimo na teret društva.